Ke bogogo nomkhulu siyathokozisa nayo induku ke igayiwe le nduku igaye khona lapha ekhaya sayigaya ke le nduku iyasiza ke ezintweni eziningi kodwa akuyona induku ongayihlomekela nje le nduku le iyabiza ngikuqhakambise lokho ngicela ukuthi ngikuvezele ukuthi le nduku iyabiza akuyona induku yezingane le itidiyelwe kakhulu le nduku ngokujulile bogogo nomkhulu ngizwisa into encane noma ngikufakele nenye nje ofanele wena ugeze ngayo uyayibo iyo ke le nduku uphatha imvu la uphatha imvu la masizogezela noma egezweni sifaka kancane hayi kakhulu iyayikhanyisa ke into zakho le ikusiza ngisho ngathiwa wena uthi umuthi awukusebenzeli usetshenzelwa amanzi hayi lapho usuke ufike kwangqingetshe la le nduku ngendlela engihlonipha ngayo ekuncishana ngayo kuyona ayiwenzi umlingo ayiwenzi umlingo ngoba anginayo imali engene ebank anginayo induku yemali engene ebank noma induku yemali engene endlini ithole phansi kombhede kodwa le nduku angiyikhipha le nduku le angiyikhipha le nduku ihlala ilwa nje yenza into yayo ethandayo ungayibona yenza lokhu namhlanje kusasa izokwenza okunye iyo ke le nduku ke bogogo nomkhulu iyalwa inamandla le nduku le inamandla sifake egezweni masithi sigeza abantu siyifake uma sithi sihlambulula abantu siyifake masithi siyabahlambulula siyayifaka masithi senze sikwenzayo kodwa sithi kancane sithinta kakhulu makuthiwa uphethe imvu uphethe imvu ke bayazi abantu umsebenzi wemvu ukuthi saze sayisho nenkomo yakhona sathi ibiza kanjani inkomo yakhona inkomo yemvu angishintshileke ngitholakala empangeni umkhulu ukhoza phansi kwelasempangeni ekhingcetshwayo la engitholakala khona ngilimanga ke mina ngila nje imanga hayi ngokunye imanga ngigila ngekhubalo kakhulu ngoba lana ngigayile nje ngigaye nalo ikhubalo eligaywa lapha ekhaya suke sigaya nje ikhubalo lapha ekhaya sigaya nje ikhubalo kakhulu kuleli ekhaya sinakho kunye lana ngisho ngathiwa wawuphuphunyelwe ingane sithi nje into encane uyabo ngisho ngathiwa uya ku-interview sithi into encane hayi mase sithi siyakuphakamisa siphethe le nduku nemali lapha iyaqhamuka
lapho isebenza khona imali uyayibona ihlahlamba into yakho ihlahlamba into yakho ukuthi sikuthintele lamadoda lawa. Amenike bogogo nomkhulu siyathokoza kube njalo endlondlweni kube njalo bathandaza kube njalo zangoma kube njalo inyanga akube njalo madoda. Vele kulonyaka vele akulonyaka vele kulonyaka vele siyathokoza bogogo nomkhulu akube njalo madoda kube njalo mathongo kube njalo mahlozi.